تماشاوانê Xanî TV dema we xweş bi hêvî dikim rewşa we baş bi careke din Newroza we hezar carî pîroz bi gelê Kurd di vê Newrozê de li her çarpirçê Kurdistanê li diasporayê diyar kir ku hêjayî azadiyê yê hêjayî aştiyê û serxwebûnê yê hêjayî mafê yê hêjayî rêz û hezkirinê ye. Rojava me di vê xelekê de piçekî tije ye. Sêm carê me yên sereke hene. We niha iftara xwe vekiriye. Ceşna Remezanê jî nêzik dibe. Gerek piştî iftara qehwa we jî hazir be ji bo ku em li gel hev mijarê xwe bêjin û qehwa xwe jî vexwin. Bixwest di vê xelekê de ez bi cil û bergê Kurdî biwere bim, li gel we bim. Bi cil û bergên Kurdî bi zimanê Kurdî helbet programê xwe pêşkêş dikim. Di kanala xwe ya YouTubeê de me bi cil û bergên Kurdî û bi zimanê Erebî ji bo biraderên me yên Ereb pîrozbahiya Newrozê û hin nirxandin me pêşkêş kir. Di vê xelekê jî de min got ka ez û temaşevanê xwe em li gel hev wilo ne tenê bi zimanê Kurdî û cil û bergên Kurdî û mijarên Kurdî binirxînin. Mijara destpêkê Newroz bû. Çalakiyên Newrozê ku du çalakiyên girîng hebûn. Çalakiya ku li Amedê çêbû. Gerek serokê PKK wilo dihat gotin. Texmîn û guman wilo hebû ku daxuyaniyekî bi dirêya vîdeo, bi dirêya telefonê, bi dirêya bi çi şêwazî be yanî nivîskî be nûnerê xwe serî sûreya under bişîne nebû. Tiştekî wilo nebû. Li gorî agahiyan yanî dihat gotin tedî hejmarên apoçiya tim wilo qelem û werîmîne yanî nepixandîne bi milyonan û bi wilo behs dikin yanî. Meydana Newrozê li Amedê li gor tê gotin bere yanî 200,000 bi 300,000 bere 500,000 bi yanî xem nakin. Eger helbet ev tiştî hanê hemû PKK ji xwe re dike wekî çawa wekî sermaye gelerî. Xem nakin nîv milyon jî ji cem e hebû milyonek. Milyonek li Amedê meydana Newrozê hemû apoçî. Hemû apoçî ji serî heya dawî apoçî. Baş e ji bo çi feqîrê Muradkara Îlan bi dehê cara yanî di demên derbasbûyî di salên derbasbûyî de banga serhildana û banga xwepêşandanê ji bo vê bangehanê dernet ketin û bersiva Muradkara Îlan nedidan. Ev çawa çû yanî ev hejmarê han ev bi milyonê han tenê di roja Newrozê de derdikevin. Baş e niha eger Muradkara Îlan yan jî Cemîl Bayik banga xwepêşandanekî li Amedê çêbike gelo wê ev hejmar were ev hejmara Newroza Amedê ez texmîn nakim yanî ez guman heye yanî ez berê apoçî bûm ez apoçiya naz dikim bê çawa yanî tiştan mezin dikin mubalaxe dikin û dikin milkê xwe yanî ha xwase xelk derketin şahiya Newrozê meraqa wan kula derdê wan
كنت شعبي خو بديتنا آبو كل بكن وقهي خو بدنجي وي شل بكن مثلا نولوي يعني لي بروك أبو تشيا بخبناك أبو درنكت نا بفيديو نا بتكست نا ب يعني نونار درنكت نا سري سوريا اندري خوشان نا نامه خوشان نا فيديو خوشان تشتكي ولو نو تنجر بكرهان ليلى زانا ورودا وتي في كيليك بكيليك يعني في نوروز هاني دي شوباند تطبيقي رودا وتي في جي ولو لسر حسابي بكيكي دي شغله رودا وتي في بقاسي كو نوروزا آمد شوپاند زندی نوروزن کردستانا باشور نت شوپاند يعني نبوي گرینگی هانه نزیکی ویده بو خمناک يعني برز آکو کیبا خود چواش خور المسئله دنرن خمناک باشه لنوروزا آمده آکو پشتگیری بانگا دیروکی بانگا نزانم دینوکی بانگا چقا چقو بقا بقا برز خاپو ابو چی کرن تماشا بکر لسر سوشل میدیا يعني تماشا بكن كو ابو چی کرن بچی شوازي خصن مسألة ولو بلشين بكن والهبين هلبت لسر سوشيال ميديا يعني ابتشتيهان كرن لي مرناز دكي بي او بالائية هاني ابوچی چوا دكارن ولو خبي بخابينن فيديو كي سخته چي بكن وقال كسي ولو جوان رنبيج انو اف سخته كاري اف مونتاج تماشا كن دنگكي ابوي كيفن ونوروزا كينو ولو ها فلشين بكن كو قاشو ابو بدنگي خوا سلاف شاندي ج كسن كود نوروزي دي بجدار يعني خاباندنكي ببيرنجي چوديكي ببيرنجي جو عرفو عاداتي ابو تشاي ياوي مديا خود بكن ياوي حوالي وان دوستي وان جروبي واني سر سوشيال ميديا اكتيفن ولو سختكاري كي ببيرنجي هاني بكن لي پرهيسانكو مرا اشكره بك ولو رزيل ورسوا بك وهي شرمزار كرن ورخنا كرن بوان فايدة ناكل خمناك ام وگرن نوروزا دن نوروزا كل باجار كلني چي بو روندا كرد لألمانيا وكوملين كردا لويدري اورغانيزا كرن هلبت پشتگیری جهريما كردستان جهاد لگوری هجمارا پولیسان نیزی 5000 کس هادمون هجمارا پولیسان الرسمي لگوری هجمارا هنکسان هفته هبو هنا كسن دنجي دقي هاندن 100,000 كس والفيديو جي تماشا كر وندكارن وگرن فيديوين نوروزا آپوچيا آل كلني و نوروزا كردا نا آپوچيا آل كردا هلبت
هیزا مزن وی نوروزا کلنی کو به 10,000 کس لی بجدار بو کردên me yên Rojava bûn. Kesê yanî organize kirin di ber westiyan û kesên bejdar bûnin piranî jî Kurdê Rojava bûn. Xem nake bere yanî tiştekî ne ku me roj ber mere pê serbilind e hemû Kurdê Rojava em pê serbilind in. Hin tiştên hatin gotin li ser sosyal medya û li ser kesên bejdar jî ku apoçî xwestin yanî bi hewldanên xwe provokatîv Newroza Kölnê xerab bikin. Newroza wan heye, a apoçiya heye, civatên wan hene, çalakiyên wan hene lê ev cemaet bi çi şêwazî ev cemaet wilo bi şêwazê ku yanî ew ê werin xerab bikin. Bi vî mintiqê hanê nêzik bûn, mintiqê xerabkirinê grûpên ciwanan şandin, fotoyê apo, alên PKK û bijî serokxapo û bijî serokxapo jiyan bê xapo nabe û bi vî mintiqê hanê xwestin tevlî vê çalakiya hanê bibin. Lê neçû serî. Yanî ev hewldanên provokatîv neçû serî. û kesên li wê derê jî nehatin lîstika apoçiya, serkeftî derbas bû. Du problem û kêşeyên wilo mezin û stratejî derneketin vê girseya hanê lê hin kêmasî hebûn yanî hin gazin jî hebûn ser asta amadekirin û organizekirinê dibû ku organizatorê vê çalakiya hanê vê Newroza hanê hesabê xwe nekiribûn ku xwe qase gel werin bejdar bibin. Ev yanî ev gorî nerîna min e. Ez wilo texmîn dikim ku hêvî nedikirin ku bi 10,000 kes belkî 20,000 kes werin yanî lê zêdeyî 20,000 bige ji pêncî bige ji hefteyî zêdetir hesabê xwe nedikirin şaştî û kêmanî cîwarê hanê debû. A rast ew e, a rast ew e ku ev çîroka apoçiya ku em tenê dikarin gel bînin ser hevdû li diaspora li bajarên Ewropa ew şikest. Ew çîrok, ew xapandin şikest na. Kurd dikarin çalakiyên girseyî û mezin grûpekî Kurda, komeleyekî Kurda dikarin tiştekî li wan yanî bi vî rengî organize bike ne partî be. Partiyekî qerase, guvguve ku bi hezara kadroyê wê hene, bi seda kadroyê wê hene li Ewropa kar dikin, bi milyona pere fînanse dikin ji bo çalakiyan. Lê na komeleyekî Kurda bi piştgiriya Kurdistana Iraqê dikare çalakiyekî bîrengî hanê serkeftî pêk bîne û bife mînak. û mere dikare li ser ava bike. Yani ev çalakiya Newrozê bi rastî vê salê wilo wekî bersivdayînekî çalakiyên apoçiya, wekî bersivdayînekî çîroka xapo û banga xapo tê tune û piştgirî ji xapo û banga wî ya dîrokî tune bû. Ev mesele dibe ku hinek kes behs kiribin yanî hinek apoçî nav de hebin hinek daxuyaniyên wilo tewşo mewşo gotibin lê ev çalakî ji serî heya binî ne ku piştgirî ji bo banga wî ya dîrokî û banga wî ya teslîmbûyînê û çekberdanê tiştekî wilo nebû yanî ne bi xweşî ne bi nexweşî. Bigîştî çalakiyekî serketî bû û li gel hin şaştî û kêmanî û qusûriyên ku hebûn Köln di wê rojê de bajarekî Kurdistanê bû. Hingî alên Kurdistanê hingî Kurdistanî herikîn wî bajarê hanê û bajarê Kölnê ê Almanya bi xeml û xêza Newrozê geş kirin û xweş kirin.
بانگا دومین سروکی MHP برس دولت باقچلی او بو کو PKK وره لباجار منازگره کنگره خولدار خه کنگره فسخ کرنی لکردستان لدار خه بانگا یکمین آبرز باقچلیش بو آپو بو وره لپارلمانتویا ترکیه باخوه و PKK فسخ بکه و جو PKK رو بیجور چکی خودینن حتی نها اپو نچیه پارلمانتویش برکو یا ريفورم لازم نجبو كو يكي حب يعني زندان تركيا ديه وحكمي مؤبد للسروي هي تشاوي كاربي بيتش اندري بارلمانتويا تركيا اگر عفو للسروي تنب اگر يعني آزادية خو ورنقره لي يعني ممكنة بس قلكي زحمته كابو بتشو بارلمانتويا تركيا وباخذه يعني جي دبوكو آبو هاري پارلمانتویا ترکی بشتی 5 سال 6 ساله دین مرا نزانی يعني چاره سری کابچرنگی بیاگا آبو تولي پارتیا MHP ببه یا تولي پارتیا CHP یا تولي پارتیا AKP ببه يعني نوكي سروكي PKK نوكي سروكي دم بارتي نوكي بويشي واضحانه بچه دندري پارلمانتویا ترکی ده باخبه ممکنه zaten مرق paradigmaya apo و چیروکین وی و چیروانوکین وی و نتویا ویا دموکراتیک و کمارا ویا دموکراتیک ج داخوازن CHP و MHP ندورن يعني آسی ملکرنا کردا ششتنا کردا کرد به دوی خو به قرار خو به مجی خو دفج مافی خو بردن مافي چارانوسي مافي دولت بوينه مافي فدر بوينه مافي اوتونومي تفجوان چيرو بيرو كهاني بردن تشتين كبنه پرستن لغوري آپو لغوري پاراديگميا آپو آنو پاراديگميا آپو آكبن سرخوبون و آزادي و سوسياليزم و تشتولون بو پاراديگميا ويا نو مهپئیزم و آپویزم و CHPیزم و آتاتورکیزم و ترکلشمه مده خلق خویا در باسبی هفته در باسبی مبحثا تركلشمه كر ومبحثا جحشلشمه كر يعني باراديجميا ابو انو اف يعني لنابرا تركلشمه وجحشلشمه دچو اوتي جبو چوي دولة باقچليجي عاجز به باش خمناك دولة باقچليجي بانك ل PKK كر نلا ابو ل PKK ورن وروجي جوان ر تثبيت كر چاري گولاني و باجار جشي جوان ر تثبيت كر ورن باجاري ملاسگرتيك و گريداي موشيه ودروجة كي ولو ديروكي علاقة بالسلجوقية هي يعني علاقة هم جهم دم يعني علاقة بتركا هي كو دما كو سلجوقي للسر بيزانسيا سر كتن دوي شري هانه ده وكرد پشتگیریا عثمانية سلجوقية کرنوه چاغه كرد دجارة پشتگیری دان تركا لدما سلجوقية ده لشري ملازگره و دما عثمانية ده لشري چالدرانه انده هر دو آلیاد کرد پشتگر بون جبو امپراتوریا سلجوقی جبو امپراتوریا عثمانی نها جبو امپراتوریا رجب طيب اردوغان آپو پشتگره و دخوازه يعني مثلا کرد اف آستنگا مزن اف آستنگا جیروکی لپیشیا امپراتوریا رجب طيب اردوغان راك حلبك هلبت دولت باقچلی دما وی بانگاهانه بانگا دومین دولت باقچلی PKK نکاری بیجناش برکو PKK گوتی ام حاضرن کاجمر درفت دوی درفت ایهانه دوی شرط و مر جهانه دم نکارن کنگره اقوال دارقن
دولت باخچەلی ژی ببورن دولت باخچەلی ژی دەما vê banga hanê ba dertîne li PKK bang dike helbet dewlet hayê vê jî heye dewleta kûr dewleta bidizî û dewleta eşkere hayê ji vê banga hanê heye ne bi serê xwe ji nişkî dewlet baxçelî ji xewşiyar dibe divê kam em bangekî ji PKK bişîn çikî wilo tune yani hayê her kesî jî heye hayê APO jî heye hayê dew partî jî heye Çaqilmaz Partî tuncer Bekirhan jî hayê wan ji vê mesela hanê heye lê dikarin Kurda bixapînin bêjin na hayê me ji vê mesela hanê tune demek dîrok çarê Gulanê û cih bajar eleqeya wê bi Tirka heye bi bav û bapîrê Tirka heye û piştgiriya Kurda ji Tirka re di wê dema dîrokî re ku Kurd bûn Rum û şûr û mertalê Tirka bûn pira Tirka derbasî herêma Anadolê bibin û herêma Rojhilata Navîn tevî bibin derî milazgir bû şerê milazgirê bû deriyê din jî şerê çaldiranê bû PKK bersiv bide bersiv nede PKK dibêje em hazirin ji kongrê re ji bo fesixkirinê ji bo çekberdanê lê şert û mert lazim in yani ev nerîna hanê nerîna dewlet baxçelî bêhna APO jê tê ev banga dewlet baxçelî dibe ku di demên pêş de ev hevdîtinên ku dem partî biçe cem APO vê banga hanê piştgirî bide ye ji xwe APO dibêje yani xwe kongra xweldar xin û xwe fesix bikin li Qendîlê lê dema gorên hundirê sînorên Tirkiyê jî de wê APO piştgirî bide ye ev ê li ser me yani wilo qeyd bikin ku di daxuyaniyên destpêkê APO piştgirî ji bo banga dewlet baxçelî çima ji ber ku kongra PKK di hundirê sînorê Tirkiyê de kongra damezrandinê li bajarê Fîsê li Diyarbekirê di 1978 kongreya damezrandinê bû kongreya fesixkirinê jî li bajarê Milazgirê li Girêdayê Mûşê di hundirê sînorên Tirkiyeyê li gorî APO li gorî Baxçelî li gorî Erdogan kongreya fesixkirinê jî di hundirê Tirkiyeyê jî dibe ev nerînê min in ku APO nemumkin e li dijî banga Baxçelî derkeve nemumkin e ji ber ku aslan APO dixwaze yani vê mesela hanê dixwaze wê piştgirî bike û wê bi bang li dewletê bike vê derfet û firsend ji bo vê mesela hanê amade bikin li gorî me dewlet hemû tişt organîze jî kiriye plan jî kiriye û wê çawa be çîrok çawa be dîsa me re dikare yani tiştek kêm tiştek zêde mesela dine kongreyekî nêzî wê dema hane ya li wê dema hane jî dibe di hundirê Tirkiyeyê li bajarê Milazgirê dibe ku li bajarê Licê jî li Amedê jî me re nizane lê kongreyekî di hundirê Tirkiyeyê de wê li dar bikeve kongreya fesixkirina PKK kî bejdar bibin di vê kongreya hanê de kesên sivîl ê Dem Partî û Çaqilmaz Partî ev yek ê ku neketine nava şera Remzî û Zibêr ji vir herin ji kenekê û tenekê li vê derê herin dibe ku Adem Uzun jî here û Nilûfer jî here ev kesên ku di nava yani bejdarî şera nebûbin dibe ku Firda Çetîn jî here Fuad Kaf jî here yani ev kesên ku rêveberiya PKK li Ewropa ne herin di vê kongreya hanê de bejdar bin grûpekî ji Ewropa were grûpek ji Dew Partî Çaqilmaz Partî dibe ku hinek zindaniyên PKK jî werin serbestberdan ew jî tevlî bibin êv zindaniyên PKK ê kevin ê ku hatine iqnakirin û serkirdeya PKK a Qendîlê online tevlî vê kongreya hanê APO jî online tevlî vê bibe ev meseleyên qanûnî yani rehet e li darxistina tiştekî wilo organîzekirina tiştekî wilo ji bo ku PKK fesix bibe çekê xwe deyne û bibe bi şêweyekî resmî
والري لبر جميل بايك ومراد كرايلان وري برين كوفا كونغرا وتخواست فما كونغرا جي تشيكر حوالي وجي وحوالي وجي حاضرن سروكي وسروكي وجي حاضر اگر جميل بايك وأكيبا خوا وحوالي خوا ومراد قرايلان خوا ورزا ألتوني خوا ومظفر آياتا إخوا باش دار نبن وأف كونغر بي قنديل لدار بكبه ودبكو يعني اگر تشتكي ولو چه ببه ایدن ناکوکی و دجبری دنا برا PKK كل قنديلة إيه PKK أبو PKK جميل بايك إيدي پفچون و دجاتي أشكره ببه يان وجميل بايك تبلي ببه بجي أري أم لقل فسخ كرنين كونغري كيولو أم حاضرن وأم تبلي دبن وچه برياري كونغري دركه وقبول بكن جميل بايك نكاره يعني بري نكاري وش أبور بيجنا وصا هي يعني مبرج بحث كري كود نابرا جميل بايك وأبود أو رقابتي هي أو قايش وذكرشي هي كو جميل نكارش أبور بيجنا دبي أري أم بترن وبانغا ديروكي وسروكي ديروكي ونظام ارتشت ديروكي ليه تشتي بشتي ليه تشتين بري ليه فسخ دك تنادك فوالا دردك أبود جميل بيجي أري وياك دوز زي وشار وبشت جري ومحاضرن ليه نظام تش وتشتي خو شرطي خو جاد بيجي تشتي بري ليه وتشتي بشتي ليه لدجي هافن ويعني جميل بايك أنجح دكار ولو بمينه آبوجی به آلیکاریا دولتا کور دخوازه تشتین جمیل بایک والا درخه اف چیروکا فزلکه هانی نج آبو درکت جه دولت باخچلی درکت ورن کنگره آخوا چه بکن ورن کنگره آخوا دار بخن اردوغان جی یعنی نابجه لی دولت باخچلی وان پیش نیازن گرینگو دیروکید بیجو وکی سروکی محبه پارتیا نجات پرست آپوجی چوا پشتگیری دا بانگا یکمین آ دولت باخچلی و پشتگیری بده بانگا دومین آ دولت باخچلی و دولت جی حول بده زمین و درفت و دلیب و شرط و مرجن و کنگره آهانه پیدا بکه و پشتگیری بکه کام بنرن ده دمین پیش ده و بچرنگی به هلبت ده روشن پیش ده و پکه کشی برسوا بانگا دولت باخچلی بکه و قبول بکی یا ام قبول بکن لی کالا و تشتی لی لجنب جمیل بایک و مراد کرائیلان و چبن تشتی نو و چبن يعني کو کاربن و بانگا هانه بانگا دومین آ دولت باخچلی کو دا اصل خود بانگا دولتا کوره و رولا آپوشی تید هی کاوی برسوا جمیل بایک چبه امیجی وکوا لبندیب وچاغي اگر مدید امدي سابقا بابتك يجبو مناقشة جنجشة ودانستندني كو ام كهول بدن تيبجيجن كهلا PKK وقنديل وبتشي وازي برسوا آپوجي دده برسوا دولتي دده برسوا باخچلي دده ليه مخابن از ويجي بيجم يعني اف چه پارتیه کو یکی وکی آپو و آوا بکه و یکی وکی باخچلی و فسخ بکه يعني اف چه پارتیه کو آپو و باخچلی دا عینی سنگری دنه جبو فسخ کرناوی اف چه پارتیه از نابم يعني کرد و آپو چی بچه کشخور مشغول بم بچه کیوان پرسیهانه او جیوان پرسیهانه بكن وهول بدن برسوا بقارن يعني تشيروك وميروك وستران وتليلي وشاباش و ستران مراني ديار وخليل خمجين او زقورت مقورتي هاني دفشوان خاباندني هاني بردن حول بدن فان برسي هاني اف چو بارتيا كو
چرتو آوا بکه و ورتو جی وی فسخ بکه آپو آوا بکه و باخچلی جی وی فسخ بکه کاس يعني دروشك يولود قالوا حق كي از بناوي آپو بوغهرم از ناوي بكم عبد الله باخچلي لغوريم حق كريه حق كريه لغوري فيرا وشاهاني از ناوي دولت سروكي محبي از بكم دولت اوجلان حق كريه جبركو نها اف هردو دا عيني سنگري دنه سنگريا ترکلشمه سنگريا تنكرنا ريخسنا پککی و تسلیم گرتنا وان شربانين ربان وان كچو خورتين كو كتن بنوي سلاحي هاني ودخون و خيال وان ده كردستانا سربقه و آزاد و آزاديا قلي كرد لي خون و خيال باخچلي و آپود عيني خون و خيال مزن کرنا تركي برجوانديا تركي و بي مافي چارنوسي قلي كرد بي سرخبونا قلي كرد بي ناسناميا برز و بلند و هيجا كبخوينا 100,000 شهيدا هاتي آفدان قلي كرد آبو في مثلا هاني عيني وكي باخچلي ايدي بوي شوازي نزيك دو بلكي هفوك و جملة و بيف جدان لنافروك مخابن يك ما مستهي هجا هنرمندي قدر گران هنرمندي تيكوشر خودي بجنا بلند نظام الدين ارج فقي تيران نوروزات جارك دن دجاري دن 100 جار و 1000 جاري دن پیروز از وكي كردكي وكي نویسکاركي دما ازارو بوم يك جي كسين كوملي گهدار دكر فقي تيرابو و يك جي كسين كو كسايتيا منا نشتماني و نتوي آواكر فقي تيرابو ازو بحزارة جوانين كرد ايوه چاقي و حتانها ام دينداري وي جاميري هانا هنراويا مرد هنراويا جو مرد زنگين و بلند نه هنركي ولو نورمال و ايش سلوغانا و قيرويرو و يعني مسألة سياسية ديركت نا هنركي كنگي بيجي مرد كار لستراني وي گهدار بك ستراني وي نلگوري دم يعني گريداي دمكينه سترانا ويال سر حلبچه كنگي بيجي مرد كار لي گهدار بك ستراني وي فلكلوري نوجني شوي نوجن كرنا فلكلوري موزيكا ويا مودرن و زنگين و كور كو گلك شانوگر يا سينما چيكري كرد موزيكا فقه تيران كار آنينه وكي موزيكا سينما جبو فيلم ديكومنتار يا جبو فيلم سينما فقه تيران بالراستي لايقي في ناوي هاني نظام الدين ارش لايقي ناوي فقه تيران كو الصوفيزم دهندري هنرا ويشي دهيه ودهندري كسايتي ويشي دهيه كسايتي كي كرد حاز كرد پرور اللي نبو نجات پرست و نبو آلاوكي ارزان دناوا سياستا كرد يعني راستگو خودي حلوستكي كرد پروری كو خو ناس بير برجواندي بارتيا
روجا لجم PKK به روجا دوال جم PDK به روجا سسیا وگر جم PKK روجا چارا هر جم PDK بویرنگی خو نخست میدان بازاریه خودانانی لسر میدان بازاریه هنرمندکی هیجا ولو بوی هنرا خو بوی کدا خویا مزن کردین روجاوا وی باش ناس دکن و کردین روجاوا پرجه حز دکن لگوری آگاهیه کو از زانم فقی تیران پشتی داربه 12 ایلوله سال 1908 هاتی بن خطه و شو بن خطه چی شامه دمکی شامه مایه هن آلی دبیجن نزیکی پسکه لگوی کو از زانم کسکی سر بخوابو وی چاقی کسکی سر بخوابو وی چاقی نکتوی واری افسنگری پارتیتی کنتاکتاوی هب وکی جوانکی کج جبن ظلم و زورا ضربه 12 ایلول رویایی وکی هنرمندکی خو نخست بن بان و کون وی پارتیه یان وی پارتیه تبلیکو کنتاکتاوی باش بو به گلک ساج برکو يعني انسان كرد دوي دماهانه دوان روشن تنگ ولبيانيه لشامي دبركي دوري كردستانيه حوجداري چي حوجداري كونتاكتو دانستندنيه هنرمندي مي هجا دما آپو بانگا خو اشکره کر ام همو کس پیشیان به بانگا آپو دیروکی بانگاویا سختکاری بانگاویا تسلیم بوینه يعني تسليمي دولة تركيا دخواز قالي كرد حمو تسليمي دولة تركيا دناف ده بارتيا ويو حوالي ام حمو عاجز بون ام حمو لو هيرس بون دلتنگ بون ما مستفق تيرانجي خست في هلوست اخوا رياكسيون اخوا في مورال خوي خراب في حستن ولو وكي هلوستكي رخنگيري هلوستكي روشنبيرانه رخنگيري لهمبري آپو و چیروکین آپو و بانگین آپو و خاپاندنین خاپو هلوستكي بچرنگي يعني ميرك موزيسيان هنرمند دنگ بيج شيوكار ولو ديت كن هيجاي يعني هلوستاوي لهمبري في بانگا آپو و چیروکین آپو و کنتاکتین آپو به دولت آتر کرد دریا موزیک استرانی نه دریا تابلو چند تابلوی کو دیتی شیوه کرد و بلاف کرد بای آپو بشیوه کی مدرن بشیوه کی هنری نوکی هوشنگ آن از دبیجم خاپو جامر گوت آپو از دبیجم سختکاری از دبیجم تسلیم بوین اوی بشیوه کی هنری تابلو چیکر و آپو قلوپاند و کسین لسر تابلوی بی رو چیکرن هلبت وی هلوستا هنری سمبولیک رخنگیری شرمزار کرنه فقیه تیران تشتکی و به ملکیت ایروکی چمای به ملکیت ایروکی نه تنه ملکی فقیه تیرایی چوا کور فقیه تیرا نه ملکی خوی ملکی گلی کرد ملکی دیروکا هنری دیروکا روشنبیری دیروکا شیوکاری گلی کرد نه تنه ملکی خو مالباتا خو حوالو هو گری خوی نه لو ما ایری شکل همبری ویوار کرن لهمبری هنرا کرد گرک ور حسباندن لهمبری روشنبیریا کرد ور حسباندن لهمبری دوزا کرد لهمبری هشمندی یا رخنهی دناوا جواکا کرد گرک ور حسباندن مخابن دماکو اف مافي دما
فقê teyran mafê xwe rexneyî û hunerî bi kar anî, apoçî hemû bûn mehepe, hemû bûn gurê boz, heşayî hezûra we hemû bûn kûçikê har û êrişî feqê teyran kirin. Tevî ku yekemîn rexne, yani rexneyên wilo, rexneyên cesûr û mêranî û wêrekî ê vî şîwazî ez ji şivan perwer texmîn nakim. Ez ji Hikmet Cemîl jî texmîn nakim. Ez ji gelek hunermenda ku em nas dikin bêçimar in, çi qimaş in yani, çi caw in, yani em dizanin. Ez tiştekî wilo li hemberî apo ez ji van kesê han texmîn nakim, lê yekî wek feqê teyran bi şêweyekî modern û hunerî û nezaket û bi aqilî û zîrekî ez texmîn dikim û kir. û tiştê din jî ez texmîn dikim ku xapoçî geriyên xapoçiya wilo dest bi reyandin û êrîşên li ser huner û kesayetî û romet û kerameta feqê teyran bikin, ev jî hebû. A jê xerabtir, bêdengiya rewşenbîr û hunermendên me yên Kurd derbarê vê êrîşa hovane, vê êrîşa terorane, li gorî agahiyê me ku hunermend birader piştgiriya feqê teyran kiriye. Ev jî hêjayê silav û rêzeyî yani ji bo mamoste birader. Ji ber ku eger îro feqê teyra be, sibe birader e. Sibe birader e, dest bi yekî din e. Bi vî şê ev çavsorkirina li hemberî rewşenbîrî, li hemberî hunermendên Kurd, şêwekarên Kurd ê xwedî helwestên rexneyî li hemberî PKK û Apo, evan helwestên terorane, hovane dibe werin tezî kirin, dibe werin şermezar kirin, dibe werin lanet kirin. Ez jî ev êrîşên li hemberî feqê teyran ê hovane ê terorane bi tundî şermezar dikim. Bi tundî şermezar dikim, bi tundî şermezar dikim. Feqê teyran cewhereke ji cewherên taca hunera Kurdî ye. Têkoşer, hunermend, rewşenbîr, yani ez çi bêjim, kesayetiyekî têr û tije û mutewazî û wilo nefsa wî wilo nizm ku wilo xwe nabî, xwe li ser gelê xwe nabîne û xwe makiyaj û fen û fût û tiştê polîtîkayê wilo nake, dikare bike. Carek di car, çend car wilo nêzîkî çalakiyên apoçiya jî bû, wekî Kurdekî nêzik bû, lê apoçî nikarîn wî bikirin. Na, apoçî nikarîbûn wî kedî jî bikin. Na, çawa ku apoçî karîbûn gelek hunermendên Kurd bikirin û kedî bikin û wan bikin xapoçî. û ja reklamê û behsa Apo bikin û hezameta Apo û mezinbûna Apo bikin. Kesên wilo hene xwe nas dikin, em wan nas dikin, gelê Kurd wan nas dikin. Feqê teyran ji dil, ji can ez te silav dikim, ez piştgiriya helwesta te dikim, ne tenê carekî bay bay Apo, sed car, hezar car, milyon car bay bay Apo. û hema yani ez karim wilo yani ez çi bêjim, û min got li ser Xê min got yani tiştê ku Apo heq dike û hêjayê ku me re bêje min got. Te got bay bay, min tiştek din got. Ez naxwazim dîsa ez dubare bikim. Ji bo te rêz û hembêz mamoste feqê teyran. Ji bo te silav û gul. Ji bo te helbest û huner. Ji bo te Newroz û ji bo me hunera te, helwesta te, hişmendiya te, wêrekiya te, têkoşîna te. Tu her hebî. Ji xwe re, ji dost û hevalê xwe re
ji gelê Kurd re û ji mirovatiyê re. Li vir têm dawiya vê xelekê heta xelekekî din di nava xêr û xweşiyê de bimînin.